Mubiseye by'amaraso iwe none ubu turabana wo mugani bw'Imana Data tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvali tuzahora turirimba mwihangane turi hafi yo kugerayo kuko urugendo rusigaye ari rugufi cyane hasigaye igihe gitoya we maze tukabona Yesu agigitererana ayisunga uyisanga wese iyo rihaza amaso ayisunga imbere yawe ibyishimo gusa abagusenga ntacyo basabura we Nyamunamana duhindukirire utwuzuza urukundo Yesu akambamagana nibe mwene wake Mungu ayivugwe kandi ibyo ngweti byoshiye kabimbereza Mungu ayivugwe igula bela bagamuri kange zuba Yesu ashimwe haleluya haleluya turabiyegereje mwebwe mwese abo dutaramanye muri aka kanya twigereje buri muntu wese igihugu waba urimo ku mugabane w'isi wose aho waba utuye tuguhaye kaze ngo wegere n'Imana iguha umugisha Imana ikugirire neza Imana igusange mu buryo ushaka ko Imana ikuganirizamo Imana ikwiyereke mu buryo bwayo tubahaye kaze mwebwe mwese Imana ibagirire neza bakunzi bakababonera ni TV Imana ibagumugisha Imana ibagirire neza umuntu utarakora subscribe akore subscribe na share na comment kugira ngo twese dufatikanye kwagura ubwami bw'Imana hanyuma nifuza ko twoterana hamwe tugafatikanya kuramya Imana no guhimbaza muri mwanya w'indirimbo dufatikanye waba uri mu modoka waba uri mu bitaro waba wicaye mu rugo waba uri mu kazi ukomeze ugubwe neza ukomeze ufashwe mwuka w'Imana kugenderere kandi agusange kadusenge Imana ibane natwe kandi Imana ituvugishe ntaba ari twebwe ahubwo izina ry'Imana rishigwe hejuru mwuka w'Imana bari gukomeza kuganza Kristo mwiza ubwoko bwawe twongeye guca bugufi munsi y'ukuboko kwawe Mana tuganditse munsi y'ibirenge byawe Yesu utugirire neza utwiteho ibyishimo byacu n'ibyirato byacu n'ukuri umwami wacu Yesu Kristo turagushima turakunezererewe twishimiye ubutsinzi bwawe Yesu twishimiye gukomera kwawe kuza kutwemerera tukongera tukakunezerererwa igitondo cy'uyu munsi mwami Yesu turagarutse imbere y'amaso yawe ngo tuvumerere kandi wongere twishimire we kutubara nk'abanyamafuta ahubwo turebere mu maraso y'umwana wawe Yesu Kristo uwo wemeye gutanga ari we wenyine wari ufite mu ijuru akaza kuba impongano y'ibyaha byacu mwami Yesu turasenze ngo tugirire neza ganiriza buri mutima wese udukurikiranye ijwi ryawe ryumvikane mwami Yesu Kristo haleluya 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 twegereje umuvandimwe Faustin Imana mugirire neza kozi w'Imana Imana hayikoresha ibikomeye Imana kugirire neza
Imana iguhe umugisha. Kativita kali tuwe na hodari, Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu. Tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waaminio. Kativita kali tuwe na hodari, Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu. Tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waaminio. Shinda, shinda, nguvu ya kushinda. Shinda, shinda, ushinda kila saa. Mungu anatupa nguvu ya kushinda. Tumutii Yesu nasi tutashinda. Nguvu ya kupiga vita ya imani, nguvu ya kupiga ila za shetani. Tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waamini. Nguvu ya kushinda vita ya imani, nguvu ya kupiga ila za shetani. Tuamini neno na ishara kubwa zitafuatana na waaminio. Shinda, shinda, nguvu ya kushinda. Shinda, shinda, shinda kila saa. Mungu anatupa nguvu ya kushinda. Tumutii Yesu na tutashinda. Haleluya. Mwijuru n'igihugu cacu cuzuyemwo amahoro, mugihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Mwijuru n'igihugu cacu cuzuyemwo amahoro, mugihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota we, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota we, twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Amina we.
nukuri kw'Imana. Kama twamini Yesu, kama hatuficha dhambi we, kama moyo ni mweupe, tutavuka mtoni pa mbingu. Kama twamini Yesu, kama hatuficha dhambi, kama moyo ni mweupe, tutafika mtoni pa mbingu. Tu karibu ya kufika na kuona mto yule, Mungu wetu atatupa raha na kutusarehesha daima. Tu karibu ya kufika na kuona mto yule we, Mungu wetu atatupa raha na kutusarehesha daima. Tutakusanyika huko kwa raha penye mto mwema sana. Tutakusanyika na Wakristo kwenye mto wa maji mazima. Haleluya! Tu karibu ya kufika na kuona mto yule, Mungu wetu atatupa raha na kutusarehesha daima. Oh, mila atime deba avine sala otandre dega, jibre de sa visere de sala otre dega. Bio sana, uko juu tutaonana we. Bio sana, uko juu Bio sana, uko juu tutaonana. Bio sana, uko juu tutaonana. Na Paulo na Sila we. Bio sana, uko juu tutaonana. Bio sana, uko juu tutaonana. Nukuri kw'Imana. Hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho. Hazaba amahoro menshi n'umunezero. Haleluya Yesu we. Hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho we. Hazaba amahoro menshi n'umunezero. Ariko Yesu. Haleluya. Ariko man, kweli Faustin, mw'ijuru ngo tuzobona ngo intwari zose zatubanjije, kandi ngo bose ngo baraturindiriye ndi barahabwa ibyasezeranijwe. Wazigamye ntambwe zacu uzikomereza ku rutare, wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye. Wazigamye ntambwe zacu uzikomereza ku rutare. Ariko ma rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo busima. No mu mwijima ndareba umuco, kubimenya nibwo busima we.
rukundo we ruhumuriza umutima umutima uratuje runsunikira kumukunda ndumva mukunze rutemba nk'amazi meza ku mutima wumye rutemba nk'amazi meza ku mutima unyotewe mbega urukundo mbega urukundo ruhumuriza umutima umutima uratuje we runsunikira kumukunda ndumva mukunze rutemba nk'amazi meza ku mutima wumye ku manywa ndenda ruririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umuco we kubimenya nibwo buzima no mu mwijima we ndareba umuco mana we kubimenya nibwo buzima we haleluya we oh shalati talab mana we uhezagira uyu muryango wa James na Daniel nukuri kw'Imana nukuri we barihe abizihiza imbabazi z'umwami wacu bakarira n'ibyishimo bahimbaza Imana mu mitima biyambura icyubahiro bagiha umwami ukwiriye barira n'inyota nyinshi bashaka gusa n'umukiza biyambura icyubahiro bagiha umwami ukwiriye barira n'inyota nyinshi bashaka gusa n'umukiza nukuri rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima we no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nibwo buzima we ku manywa ndenda ruririmba nijoro amarira agatemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima we no mu mwijima ndareba umuco kubimenya we no mu mwijima ndareba umuco kubimenya nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye we nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije wari kugira ngo yuzuye we nubwo yabitindije wari kugira ngo ituremere amashimwe yuzuye wa akira neza haleluya tujane witse piano ndafashwe ariko ma ndanezerewe reba sebene Olofar de brose salartik temi des affaires uhumure
nubwo ushobora kuba umaze iminsi mu kibazo, Imana ifite imbaraga zo kukigukuramo, kuko ngo nubwo yabitindishe ni ukugira ngo ikureme n'amashimwe yuzuye gusa. Haleluya. Wihute papa. Ati la frise martelka mvewe ai harimana itameze nk'abantu, harimana itazikora nk'abantu, harimana itavuga nk'umuntu, no gutegura ntitegura nk'abantu we. Ibibazo ntibiyiraje inshinga, itegereje kuyizera gusa. Ibibazo ntibiyiraje inshinga, itegereje ko we uyizera gusa. Harimana itameze nk'abantu, harimana itazikora nk'abantu, harimana itavuga nk'umuntu we, no gutegura ntizitegura nk'abantu. Ibibazo ntibiyiraje inshinga, itegereje kuyizera gusa. Ibibazo ntibiyiraje inshinga, itegereje kuyizera gusa we. Umva we. Ibibazo ntibiyiraje inshinga, itegereje kuyizera gusa. Na nyuma ya zero irakora, na nyuma we ya zero irakora, na nyuma we, na nyuma we, na nyuma we ya zero irakora. Andi la samba de baya fo, na nyuma ya zero irakora we, na nyuma we, na nyuma we, na nyuma we, na nyuma ya zero irakora. Hahandi ubona bitagishobotse, na nyuma we ya zero irakora. We uri mu bitaro, na nyuma we ya zero irakora, na nyuma ya zero irakora. We ushonje, na nyuma ya zero irakora, na nyuma ya zero irakora. Wewe basohoye mu nzu izabikora. Ibibazo ntibiyiraje inshinga, itegereje kuyizera gusa we. Ibibazo ntibiyiraje inshinga, Imana itegereje kuyizera gusa we. Lambi la forte salate, na nyuma ya zero irakora, na nyuma we, na nyuma we. Gutinda kw'Imana sukuduta we, ala mitanda la formere de salage. Gutinda kw'Imana sukuduta, iyise isani bisubizo. Gutinda kw'Imana sukuduta, iyise isani bisubizo. Wa 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 tep. Ariko Yesu nubwo yabitindije, kwari ukugira ngo ikuremera amashimwe yuzuye. Nubwo yabitindije, kwari ukugira ngo ikuremera amashimwe yuzuye. Nahawe isezerano na Yesu yuko atazandeka. Nahawe isezerano na Yesu kuko atazigera ndeka. Jewe nawe Yesu adusigiye isezerano ko atazotureka.
yagiye kurangiza aravuga ngo ariko ma nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ituremere amashimwe yose nubwo yabitindije ay metala borde sinetanga la forde simerite eji bisa sivre de ga kedi mezel fo ibyo ubona byose bikugose umure Yesu muri kumwe we kwiheba nshuti umura umwami Yesu yaranesheje ibyo ubona byose bikugose umwami yarabinesheje abo abandi baciye bagapfaye niho nawe waciye ukabaho abo abandi baciye bagapfa mana we niho nawe waciye ukabaho ntiwari mwiza ntacyo watanze n'ubuntu bwa mwami w'abami sinari mwiza ntacyo natanze n'ubuntu bwawe mwami w'abami haleluya aho abandi baciye bagapfa niho naje naciye nkabaho aho abandi baciye bagapfa mana we niho naje naciye nkabaho aho abandi baciye bagapfa mana we ariko Faustin we dime la cibre de ta ville faria aho abandi baciye bagapfa yoyoyo niho nawe waciye ukabaho aho abandi baciye bagapfa yelele niho nawe waciye ukabaho les brefs acités rebarege papa rebarege we ariko man urankunda mana yaje nabonye mana narakubonye we nshuti yemwe bakundwa mwumva yo maherezo cyane ukurimbuka cyakiraza abantu cyakiraturimbuye nshuti yemwe bakundwa mwumva yo maherezo cyane ukurimbuka cyakimaze abantu cyakirabarimbuye nshuti yemwe bakundwa mwumva yo maherezo cyane ukurimbuka cyakimaze abantu cyakirabarimbuye ubona umupapa mwiza wambaye kositime iwe nziza usanga yambariye cyakimaze abantu cyakiraturimbuye we ubona umumama mwiza wambaye daniyolande iwe nziza usanga yikenyereye ku biheko cyakimaze abantu cyakiraturimbuye ubona umusore mwiza w'umuhungu cyangwa umukobwa wambaye weti yiwe nziza usanga yambariye ku busambanyi we cyakimaze abantu ubona umupapa mwiza we wambaye kositime yiwe nziza usanga yambariye ku rugambo cyakimaze abantu cyakiraturimbuye ubona umumama mwiza wambaye weti yiwe nziza usanga yikenyereye ku bw'ibyi cyakimaze abantu cyakiraturimbuye ubona umusore mwiza w'umuhungu cyangwa umukobwa wambaye weti
isanga yambariye kubusambanyi cyaha tumaze abatu cyaha kiraturimbuye Foste ariko anko we umva Imana sikiliza Mungu ariko ndatanga yagiye kurimba aravuga mbese Imana ya Isirayeli ibahe muri mwe kurumva mbese Imana ya Isirayeli ibahe muri mwe icyabarakizanye baratambika baragisiga bacicaza ku ntebe y'icubahiro mu rusengero barakigaburira kiraga bagira ijambo kiravuga ubunifura muri bene iyo miryango icyabarakizanye baratambika baragisiga bacicaza ku ntebe y'icubahiro mu rusengero barakigaburira kiraga bagira ijambo kiravuga ubunifura muri bene iyo miryango mbese Imana ya Isirayeli ibahe muri mwe mbese Imana ya Isirayeli ibahe muri mwe haleluya umve ikintu ijambo Yesu yasize avuze nshuti yanjye umva nkubwire kwihana ntabwo ari ubuhanga kandi si amashuri menshi ahubwo ni uguca bugufi ukatura kuri umunyabyaha Imana izakubabarira n'umubabaro ukomeye kumva ko twarakundanaga tugatemberana cyane naja mu ijuru gasigara cyangwa ukajayo ngasigara Imana niyimenya byose n'umubabaro ukomeye kumva ko twarasangiraga tugatemberana cyane naja mu ijuru gasigara cyangwa ukajayo ngasigara Imana niyimenya byose ihangane turi hafi yo kugerayo kuko urugendo rusigaye ari rugufi cyane Mana yo mwijuru we ariko Mana yanjye ala siveli fare de tango la sobe imenya byose we mwihangane turi hafi yo kugerayo kuko urugendo rusigaye ari rugufi cyane hasigaye igihe gitoya maze tukabona Yesu mwihangane turi hafi yo kugerayo kuko urugendo rusigaye ari rugufi cyane hasigaye igihe gitoya maze tukabona Yesu haleluya we ariko je descends les femmes asante Yes. First the way. Kwihana nta buhanga burimo nukuri kwihana nta buhanga burimo. Bibiri zivuga ngo icyaha cyonyine kitaza kibabarira nugutuka mwuka we cyonyine ariko ibindi byaha byose icyo wakoze nawe cyo babari kwijuru rikakwishimira ariko mwihangane turi hafi yo kugerayo kuko urugendo rusigaye ari rugufi cyane hasigaye igihe gitoya we
maze tukabona Yesu. Mana hari indahiro yishiriyeho uti ndabakunda, uti ndabakunda, igisigaye n'umukoro twasigiwe wo gukiranuka, igisigaye n'umukoro twasigiwe wo gukiranuka, ibisigaye n'inyongera, iryo ni sezerano rye. Mana we, yo ni indirimbo Imana yangiriye neza irampa. Ibisigaye nukora ubushake bw'Imana neza, ibisigaye ni inyongera, ibisigaye ni inyongera. Iyo wagendera mu bushake bw'Imana, ibindi byose ni inyongera, nukuri ni inyongera. Warangize turavuga ngo hari indahiro Imana yashizeho, indahiro iravuga ngo ndagukunda mwana wanje. Ni nacyo cyatumye yohereza Yesu Kristo ava mu ijuru asiga igitaramo gishushe, abamarayika ngo bazaga bamuramya, ariko Mana aremera aza gupfa ku bwaho. Iyo ni indahiro yonyine. Twavuye mu biseye by'amaraso iwe, none ubu turabana wo mu bwami bw'Imana Data. Tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvali, tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvali. Tizayirengagiza uyisanga wese, iyo rigaza amaso ayisunga. Tizayirengagiza uyisanga wese, iyo rihanze amaso ayisunga. Agitererana ayisunga. Tizayirengagiza uyisanga wese, iyo rihanze amaso ayisunga. Hallelujah! Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Oya narobanura ku butoni, yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi. Oya narobanura ku butoni, yuzuye urukundo n'imbabazi. Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo, kandi igenera
ariko Yesu ndagushima ku rukundo wadukunze rutagira akagero. Hashimwa wamambiwe wangisumweni mana. Hashimwa wamambiwe wangisumweni mana. Koya bitindije kwari ukugira ngo ikuremera amashimwe yuzuye wewe. Nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ikuremerewe nawe ibyuzuye. Tegereza wihanganye. Nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ituremera amashimwe. Nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ikuremera amashimwe yose. Nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ikuremera amashimwe yuzuye. Nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ikuremera amashimwe yuzuye. Nawe isezerano na Yesu kuko atazandeka. Nawe isezerano na Yesu kuko atazandeka. Nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ikuremera amashimwe yuzuye. Nubwo yabitindije kwari ukugira ngo ikuremere amashimwe yuzuye. Wewe quelle est la faute bima atitala silagro de vance. Je mérite des sacrifices. Bibiliya ijambo ry'Imana rizavuga ngo ntabaza ndakutabara. Nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. Tabaza Yesu ari maso kugacu. Yabagasebe papa. Yabagasebe. Yabagasebe. Ariko mana we. Ariko Faustin. Gusa abagusenga ntacyo basabura we. Nyamunamana duhindukirire utwuzuza urukundo. Imbere yawe n'ibyishimo gusa abagusenga ntacyo basabura mana we. Nyamunamana duhindukirire utwuzuza urukundo. Imbere yawe n'ibyishimo gusa abagusenga ntacyo basabura mana we. Nyamuna mana we, nyamuna nyamuna. Mana yacu dukunda yera. Kabawe twoherereze umwuka wawe. Yesu we Kristo ngwino. Mana yacu dukunda yera we. Twoherereze abamarayika bawe. Twoherereze umwuka wawe. Yesu, Yesu we, Yesu we. Nawe umwishima wasuka kuyoza utuganisha inzira ishimubero we. Turatabaza umwami w'amahoro waza tumurikire we.
umwijima wasuka tuyobya we utuganisha inzira ishimubera turatabaza umwami w'amahoro we basi atumurikire Yesu akambamagana nibe mwene wake Mungu ayivugwe kandi ibyo ngweti byoshiye kabimbereza Mungu ayivugwe igula bela bagamuri kange zuba Yesu agatambiko bushembero bulamuwe tube bilingini olyaga ishaduba Mungu ayivugwe igula bela bagamuri kange zuba Yesu agatambiko bushembero bulamu tube bilingini olya agaishaduba Mungu uyivugwe Mana ndagushimiye Mana ndaguhimbaje ku materaniro meza tugise yo kugubwa neza materaniro yo kumva Imana materaniro yo kuganirizwa n'Imana we ndagushima kuko imitima ugiriye neza ndagushima kubo ukirije imitwaro abari batwite bakibaruka neza ababuze imbyaro bakaba bazibonye abari barwaye mu bitaro bakaba bakize ndasengera buri wese Mana wabuze akaza kabone kubw'icubahiro cawe Mana abarembeye mu bitaro abazicaranye abazigendana babuze ibibavuza abo bose mbashize mu biganza bya pfubyi n'abapfakazi urengere mwami ubwoko bwawe wongere utabare kandi ugire neza mu izina rya Yesu Kristo turagushima Mana kuko ugiriye neza intama zawe ni mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashi tugushimira Subero kibichawe Mesia tuzahora tuzi imbere y'amaso yawe kuvuga gukomera kwawe sifa ni zako milele asifiwe amen